Ти беше со сине? Ва. Ти што кергебе? Значи, ако вадрон, менинджам и методологија која маре зиаретија ке рајне ракјате, мадам која вера берша ке расна два преку 90 соске ракјате ке рај, арица попо, арица теман. Соске ракјате ке рај, те од бегнина и гужва, гек, дуито, то ен по-слободна ко... Ен поодмориме. Ен поодмориме, ен посигате те завршина, акала маре зиаретија. Повелтумен поука, срцеа прифатинен, акла зиаретија со краја тале, водилка со раширинела по исламјаката са пошминела. Коте се макана кокоа там, ка приближнамен баш кој епицентар на стране скоро со 10 сами. Има тука на луѓе там, ислами на луѓе. Коте се макана кокоа Коте се јапе потошна кана, кадика баш котанкото велек бари битка, коте десинела пе, макар и ги сјамен, буд баре дерција, тоа со требела те си клјова. Роберт, шелте по 3 ташната реке, дали сма некали ташна, Андре? И си? На. А микрофони нешто? Окей, таму. Панда. Панда. Тоа се. Опа, извини. Que me dá esse? Hoje? Fique para o telefone. А човен џио дорига. Ајде, човен одорига, маđan поупре. Да, качете се кој сака. Ама тешајте дикенма накари. Ништо дерсија га. Ева, ајде. Ту мен беше накарига и бутитало тешуна мен. Да. Икер како? Икер накарига. Тумен со гелене тен упренаштите шунен. Тумен со се нупреавен потеле на шунена ништо. Кој што е потеднаве на карига,
Kaynak mı? Neyse. Aha. Akıllı ucaları gör. Шукар Ален и планина која со Хирабела Алав Ухуд. А дја планина талја која со дикена на ангитумен. Са со дикена тара кава крај, жителе окорига, а која планина викинелате Ухуд. Ема која планина и сила, бароз значај и историја исламеска. Мук. Нагле спомнимуј тало ко хадисија и вредност, а која планина ме гадлава керибо пекамбега или селам кава керел. Кој тало присутно, ко кълди бе некаскери дженаза, ем колескоро паро ибе и силе награда сардуј брдја Ухуд се бапија. Кога спомнингове на сардуј брдја Ухуд планина, дикена која барите. Таро е како джико крај, дуја савке планине брдија се бапија и ситу само тове дженазе намасте кълдине, ем ко парога дале ме и те скоро. Ако на нека размислинено кола, кога вена ко дженазе со беше на авријал тари джамија, со дарана ко кълдинена дека камерен, он мислена вешно качор, дали промукела пе кава се бапа. Јектаро дивесао пекамбери алиселам, ало управа каја планина, о пекамбери алиселам, о Ебу Бекр, о Омер, емо Османи ради Аллаху анху. А каја планина со дикена пошмијате тресинел, емо пекамбери алиселам ку гјал управ, агар. Ова керла Ухуд смирин тут. Управ туте вакерла газинела, јек пекамбери, јек сидико, емдуј шехидија. А калео пекамбери алиселам, мангела такла менге со значи ся кале планина. Емо пекамбери алиселам, кога иранела си не петар некоја патување, штом дикела сни планина Ухуд, керела си не захвала ко Аллах азза ва џелла кердо елхамдулилlah о Аллах со омогуќињан манге тиранама са стове стоко морокер. Со и тало познато со деси сало ко акава тан. По со и познато историја исламеска акава тан. Ака на иранава тумен ко трито беш пали хиджр. Англали битка на Ухуд деси салили битка на Бедр. Одори ко мушрики неверникија доживинге колапс. Одори га нашал ги битка. Он си не одобор сигурна дека ка побединен не муслиманен, себепи си не бут на оружиме, ленгери бројка сне бут побари, а муслимања сне бут похари. Аман кјадија битка де се салило халален, о Аллах и кога и тало туја, те кеден песарине, те керен туке штета ка наштите керен, освен Аллах со одрединел. Емо мушрикја на шалге. Меѓу адавасо на шалге, си не да окала тари хинт. И хинта ли ромита Ебу Суфјан, кјадја битка на шалге, hem pe dade, hem pe rome, hem pe pale. Кој Mudargalen o Hamza radijallahu anhu, како е пекамберескоро алейхи селам. Во два моменти халален, ака ја секирација o garazi nengoro, o mušrikija ki meka kedena pesar šajti ranelenge milo za zdravo muslimanenge. Емо odlučinene muslimanente na padinenki Medina. O pejgamberi alaihissalam, ashabencar sovetu i nela si ne pesom mislinena, kajte do džakera mene neprijatele. Emangjo odluka dva mente kerale vanci Medina. Potrito beš kalalen komase kševac o muslimanja. 1000 džene, o mušrikja 3000 džene, a vena
пекерен битка е муслиманет. Не се палален кога вена пекерена бија битка, о муслимања прво завзе минена акаја позиција. Но дикен со случиња вела. О муслимања кога вена тари Медина која кава тан и бројка ленгери која сине 1000 джене, Андрек и само ленгери група снеп мунафико која со викина снепе Абдула ибн Селур. Кергја со кергја кава тришеле дженен иранѓа тари војске Мухамедеске алиселам емакана таро 1000 ачиле ефташе. Не се халален Айзете ташни. Оправено муслимани да андинела која Аллах и Азza wa Jal на да андинела никако ки број. А вело пекамбери алиселам акна која кова танко уху. Прво пекамбери алиселам со керела која кава тан чивела пинда стрелција а карига товен упредикено мануша кај со Италија. А карига мукела пинда стрелција товенен вакерела. Шуне на кариг. Те дикен до бинаја. Те дикен или на шалаја. На смеи не на тументе на пуштинен томари позиција. А канако моменти халален ка пош минел тоеска вено мушрикја. А кеа джамија со дикена а карига си не сместимо шаторие пекамберескоро алейхиселам. Ема кариго пекамбери алейхиселам керела си не дова. А карига водинела си не рачунјача ни цело војска. Инаку те авеко Ухуд си не само јек дрон, а два дронтало халали нека катаро вордија котар со авена, а да ја страна авена о мушрики. Интересна ситуација, пред сате десингевела каја битка, дикено муслимања коборсине ода начало пекамбери алейхиселам. Тара два си нек манушко асот наснепе ел джундуб. А ква джундуб само со прандисалило. Прво брашна ноке мануше и си шунело езание моезинескоро мукляј ромња ода зивингјапе пекамбереске алейхиселам. Але акарига ќе каја ситуација фалален која кава тан е макана ка пошмингевел те водингеве би битка. О мејдан е битка коро фалален овела ка празнина со Италија Англи туменде со дикена кај со пхирена мануша. По прво моменти фалален о муслимања добинена и битка. И кога добинена и битка, со случиња вела, а кала пинда стрелција со сине упреа карига, дикен јек непослушно се пекамбереско алейхиселам, мукена пе позиције, пошминена пе хулен нателе, зада телено пленијата ро мушрикија со ачилолен. Кадава моменти, Халид ибн Велид која сине на муслимани, ов која сине баро војно стратего, со керела, обкружинела е муслиманен, обкружинела, ов джала неге паладан тарипалуни стране, дикелален сар тепсија, ема карига фалален ефтава де шехидјата ро муслимања мерена која кова тан. Меѓу фалален интересна ситуација сине перела шехиди, а карига о каква маре пекамберескоро о Хамза ради Аллаху ан. О Хамза ради Аллаху ан која сине думое пекамбереска алейхиселам. Но прете перело Хамза шехиди, а карига сине до Мусаб ибн Умейр. Дике на ква Мусаб ибн Умейр халален е пењален, а кова сине таро најбарвале терне чавеки Мека. Ов дуј пути е галебија на пиравела. Јек пути пиравела и галебија дуј брон фордела. Лескоро мендили со сине мендили сине тари свила. Ама нов увек шунела сне одерсјата ро пекамбери алейхиселам. Емама ро пекамбер, ема кава Мусаб ибн Умейр се бепи пошминела те прифатинел о дини о ислами. О Мусаб ибн Умейр
postalo prvo ambasador Jakariga ki Medina koja se o pejgamberi alayhis salam mu klale te poignule manushem ku islami. Koga uli bitka na Uhud sote se ngjohela. O Musa ibn Omer piravela o zname muslimanengoro. Diken koa kurbani kirelo Musa ibn Omer. Lileo mushriki ate jante mudarene pejgamberi alayhis salam. Celinena te kuen sabia ukralo pejgamberi alayhis salam. O Musa ibn Omer te cidelen gera kataro pejgamberi ka poshminel ko glas taklo Allahu Ekber. O Allah italo najbaro. Yon mislinge akva italo izdedo Muhamedi. Lile sabia chinge tarakva Musa ibn Omer je kvas. O zname la ilaha illallah na mukela. Lelo Musa ibn Omer kerela javereva stea o zname. Cine nale skoro dujto vas. O Musa ibn Omer pere musienca di kerelo o zname. Samo sotel te cidene taro Muhammed alisam di koja žrtva kerela. Emo Musa ibn Omer kar leskoro dumo palaldan vrdena kuvena le kopjaja em kjadaja situacija perela šehidi. Pazinen, vikinga poro barbali pačalo Allah azza wa jal. Pogalo vaktite paronene ka si kaftu menge leskoro kabări kotitalo. Ka učaren leskoro mui diklova leskere pre. Ka naredinel lentari pu em puvjaja učaren leskere pre. Mega dva so pelo šehidi kja kja bitka. A dva italo kako je pejgambereskoro Hamza radijallahu an. A kja i hin latinja posebno je kubica. Koja vikinela snepe el vahši. So jek jedinstveno cel e Hamzate mudarel ke i karel po garazja čal poro dat, poro prav, poro rom. Mu kardava so mudargele naštite za sitinelpe pravgjao kolin leskorem lila gjivdo te hal o buko taro Hamza radijallahu an. Me gardado de kovela kja bitka lene pejgamberi alayhis salam premo kova delu i planina šivenale plavalen penjalen ki je dupka o pejgamberi alayhis salam qua dva momenti perela kja deja dupka em perela o štiti upra leskoro muj. Lila ektaro mushrika te kuveli upra leskoro šero o sasa kuvja andrme pejgambereskere 30 da pagle. O Jabir ibn Abdullah, kako subhanallah moro pejgamberi koja sa to hali, leskoro muito vel safi korata. Naštiti kalen nastencar. Akva sabi dandencari kalelo saster taro muje pejgambereskoro alayhis salam. Jek po jek leskoro danti klola. Kakerla pala dava, akva Jabir dobinja posebno jek nuri ko leskoro muj. Samo čala da su kalga, a dva sasteta romuje pejgambereskoro alayhis salam. O pejgamberi aslam pelokja dia duka so kergjo mushrikja. Alo o Cebril alayhis salam, o Muhammed, naredin mange tu nishtinava kale neverni konen. Diken o rahmeti je pejgambereskoro alayhis salam. O pejgamberi alayhis salam ka krel, o Allah, o prostina kale mere narodoske. Čači paska kva moro narodu na džanema so kerela. Dike rahmeti pejgambereskoro alayhis salam. Pala dvava kerene pejgambereskoro alayhis salam. Ja Resulallah, toro kako Hamza pelo šehidi, kja bja situacija. O preamare pejgambereskoro alayhis salam, sarte čindile pošminjate perel natelo pejgamberi alayhis salam. Em ka pošminel ko glaso takel, vallahi, je keske desh inshallah si ti kala o garazi. Pa dva momentu Allah objavinele pejgamberske, ja Muhammed smirin tut. O sabırcıya, akvana ne dozvolimo ku islami, amende ku islami talo dozvolimo yek yekea. Ema gel kalalen canena likote pereno Hamza radijallahu an šehidi. Hamza pela başa anzala kva borda klasar kerasoy kuadava kan mudarena Hamza radijallahu an ema gel preselinela pe kuahireti. Koga sa završi salilo plavalen o pejgamberi alayhis salam lila kale stava de šehidija te paronele neke koja su italo za okružimo kva tankađa te posetnem selam i te da.
Prvo kad diken trinka bërja, pa dhla trinka bërja kad diken o gjashë, o kako je pejgamberes ko Hamza radijallahu an, e makua Musa ibn Umeir, o pejgamberja sam čigjalin zajedno. Mega od vas neka sahabi, Abdullah ibn Haram kakel, paro njene zajedno perja malea koja sine pobratim, on manglepe ki dunjaja, e magarda zajedno to ven proživime ko Allahi azza wa jel. So si kavela men halale na kova kan, so si kavela men na kova Uhud, a kva Uhud si kavela men neko bor dersija. O prvo dersi si kavela men. Dike njek neposlušno se pejgambereske relafeske. O bor bari zaguba šajto vela men ko životo. Je klafi na šungja kla sabija mu kleporo kan, gelete mu kempe, Teleno kvaso açılotaro mušrikija. Sebe piladava naša salilo celo bitka. Su adve vela menca ramen koja nas jam posluš naša galenske relafenge. E pejgambereske relafenge. Poborni sa potelen džala maro dživdite. A verbu ti so trebela te džana. O pejgamberi ali selam nikogaš nas pomningja o alava taropinda strelcija. Džanena soske nas pomningja. Mangela taklamenge se kaske desingövela to vel greška. Wallahi talo rahmeçija. Ne morate džaneno greške manušengere. A katada mara širineno günahija manušengere. Se pokori da nasem bizo günahija. Koji učarela jeke keskeri lač. Wallahi učala leskeri lađaipa. Koji ne kaskeri toba ponižinela na nete na ki dunja bizo isto dva günahite kerele. Se kasi sile lesko rodnost maskarleste mu Allahi azza wa jel. A kva je talo prvo dersi koja so trebela te haljova. A gde trebela to vela men ki godi, a gde penena najbaro se bepi to vel treto svetska vojna, globalno vojne i talo, bario čorolipe, veštačku inteligencija, sa penena kva to vel taro se bepi, a so je manušenka nelen kijadija Treto svetsko vojna. No amende ku islami talo agar. Allahi azza wa jel kojek narodu anelek bari vojna se bepljača duj buke. I prvo buti koga kojek narodu kad si delte i lač. Prema Allahi azza wa jel. Prema to rok kružuvanje. Emo dujto koga jeke keske ga krepe nepravda. Džane na kalajtale duj glavna se bepijem situacije o Allahi azza wa jel koji je tan te anel sekoja belaja. O doleske falalen, amen ajdesam ko Uhud, desetina amen. Samo jek neposlušnost, so šajte desigele muslimanenge kolengoro dživdipe. O doleske falalen, neko leblju akarivo muslimanja, džinge poro dživdipe kurbani, zada ajdve amen, tevakeramen, slobodno deka sa muslimanja. Allah inşallah raziyatı olan mendar tarakva ziyareti. Amin. Allah inşallah pekamen kudruşto tva mare pekambere şehidencar. Vallahi tarakel to mare familjen, tarakel to maro mali. Vallahi cenneti to mare najmanglenge so kreselinge ko ahireti neka del. O kabori lengra tarivavča cenneteskeri neka kerel. Vallahi tarakel to maro sastipe. Vallahi tarakel to mare bereketija. Tu padno to mare čenko advasu menge hayri sarki dunjem ko ahireti. Kera dova ko Allahi azza wa jel ko akvatan mate mukel nasvali ve bito velečimo. Niti borči bidu irakerdo. Niti gajla bit sidimi. Niti se kiracija so podur neko vel. Kasna ne maksimi odel neka del. Kasna dikljavo nutke odel neko obradinel. İnşallah Allah azza wa jel tomare maksimen kolengere druma Allah neka rakel. Tomare maksimen Allah hayırlı me kısmet neka del. Amare falenge penyenge kolasosle dinen amenda preko akala Facebook ya vallahi lengere jelbe realno neka kerel. Aka na kataf tamukame falanem kokabere şehidengere te dalen selami. Hadi poharisa kana